Magnific. Okay, Magnific. I guna Magnific almost like 3 months now. So lepas guna like in 1 week, I memang nampak banyak perubahan lah. Apa dia? Apa perubahan dia sebelum guna Magnific? Makan, minum. Kalau minum. So Yes. I mula minum 1 sachet morning, 1 sachet malam. So sebelum tu apa I punya Masalah. apa masalah? Bukan masalah lah. Itu my naturally I was like that. Muka saya selalu berminyak. Muka saya selalu berminyak. Minyak sekarang. Memang tak ada. Cantik handsome nampak So selalu berminyak and then you apa lagi? Ada pigmentation, kadang-kadang ada pimples and then bila ambil gambar memang tak cantik. So lepas I mula ambil Magnific and sebelum guna Magnific tu, let's say ada orang nak ambil gambar, I nak ambil selfie ke atau nak ambil gambar ke, I memang tak ada confident. I kena cuci muka atau I kena wipe at least. Tapi sekarang after taking the Magnific, I become more confident with myself because I don't need to wash my face anymore. If let's say somebody want to take a candid photo, I'm ready. Dia boleh jadi model lah. Magnific. Maybe. Yes. Maybe. So basically after taking the Magnific, I rasa muka saya tidak berminyak lagi, lebih glowing and pigmentation kurang and lebih cerah and most important thing, I became a more confident person. Itu psikologi juga. Yes. So sesiapa yang ada masalah pigmentation dekat muka ke atau ada any problem, you can try. Please try Magnific. Yes, you have to try. Okay, thank Okay, you. thank you. Okay, bye.